Ari Bapak mem saya sejauh barat ya. Nuhun sepuh. Alah. Rengahap namangan kapun dina implangan Allah dikawitanana bebajus hamin goler racun danya anyar Bapak Dewan Adewi Karsa anu bagus anu tangtos sadaya mah moal sama Ari Aman Nur Sanib aya lan ulijang tepang deui kulana saban widang aji samina gonge gawe bareng sauyun mangan Aji sapen gelana sesepuh malan akang nu kadung eta nu jadi tujuan abah ide cekariri jaring inu jadi saksi pangiwat ijambang jari negeri Aji Kentung ketua umum melan akang tinggi nu kawanku aji kentung anu bager dasar Pancasila ulah lain kata golongan karya wadang banget jasa kumang sawasiwi putra sunada awas lesang awas dipoleset geus umum namangan sapangesi Indonesia orang kunjung darajatku semua bangsa anu bakti mengancik dina impian rengahap namangan katunda dina implangan Pangrasa Abaja Dewi Tarosa Bapak Lanteman Karawang peting ieu lengkah murung kapayun ulang tangobana sekcina pepe Rasa wajadang dolar Raja Sawer kerengasian Ayah Haji Guntur Komalaja dinawangan bangunan kasepuhan Bapak Guru Adong Kira Bandung mengbebutang ngamadin mah donya anya
bintang Virgo anu tangos sedayan mah moal sama kelana salam diwae kira-kira mencuk na tuh sabanu widang lupa gawe bareng sauyun mah nu kadua eta nu jadi tujuan rasa wadang dolar nuhun pangarasa cek hariri dah teng cekarodon sia caringit nu jadi saksi pangilangan hijabang diri negeri belaku nu kawangku saha deui ulan dadasarna Pancasila neng ririn ulah lali kata golongan karya Jan Sudutkan ngambadin madunya anyar mantap anu tangkat sadayana moal sama disikutkeun orang ejung-ejung darajat kusuma bangsa masih panggil kagempan itu negara susah Istamang kagiriran saha diwarisu Romang hiji dua tiga tangan opat gadis bayang salaki bapak guru adong satu dua satu sangareti kapan diimah temahing tong melengnya ngepang udah emang tanginas serangan paman pemaseyaan muriat membuat asal ulah basilan emangnya kemana Widi gegadang cocoba menorang rumah tangga sakape geus luber arek mensa diserahkeun luar kapin mang pakai deprok pohangarang pohara saha deui su eta ting lain wanita ulas moy ka ojong English moy dapugu haderapo kesuseng sistambang rumah tangga geus payah salah kita arti kapan di mata mahing wat baderat awak tak gitu ngopangan sorangan batat papaseyaan beriat nu kuat lemanang asa ulah basilan neng lele gogadang oh si iya cocobang budak iya menorang rumah tangga belaku sakape geus leuba arek menta diserahkeun
aduh tapi nang ayo pohang eta teh lain wanita olah sok ka ojeng Neng Ibit Game Boy paguru anu bageus aderpok kasusah geus tampang Usti rumah tangga geus payah menit telep amat duit salaki Neng Ibit Game Boy tengah ngerti Bapak dengan Dewi Karesa Dewi anu bageus kapayun pengersa Bapak jadi Bahan wadang dolar sorangan Abaji Guntur wajib dolar Dewi batang apa paseaan Armando Rosani pula Muria tadi samina goler Aulis Manyi kuat Ibulis Manyi Haji samin goler Dewi anu bageus Alek ulah basilan Alek kasusah kapayunan geus tampang Bapak Dewan Dewi Karesa Dewi anu bageus rumah tangga geus payah Bos cepak salaki kapayun kiri pengarti Ziga Zase kapati imam temahi Bapak Haji lebahan Bapak Salon sorangan Ante Golkar bapak bapak seyaan Bapak Haji amanah Dewi ketong Narasa gunung bubut calon dewan anu bageus aya RT sani anu bageus anu sayang Abang dan Sani moni suka hade poema Abang Sani moni suka Bapak Dewan Dewi Karesa saya saremang Abang Sani Barunana di samen goler dekat asa sepuh adi samen goler kumbar kumbar tetepenang Agi Samin Doler asa sepuh abalan layu ngobrol Samin Doler layung asa sepuh berem abalan layung sari Haji Kentung Ketua Umum Balan Angka bajuna berem Gunung Bubut baju burung gestunya Amanor beurang Ketua baju kahir Kamanor Bapak tong nukone Ketua Umum ana tap narigang Kamanor Kentung ngagetar jangan-jangan Balan Angka keur ngagupayan Kamanor Kentung panecen Balan Angka perapasiatan Kamanor Kentung songori Balan Angka mengko kasangan Kamanor Kentung Bapak tong nukone Balan Angka hibur kaluhur Aina hati ngalayang awahan tade pamitan Balan Akang omongan dong gajah Akamanor Bapak tong nukuni Bapak dari Bapak Dewan Dewi Karesa ada bagus langit Begal Warung di tapak Karawang Haji sama nonggonger Haji Kentung Bapak tong nukuni Tatempang ada nyai amanara ketuk kena bubut Sintawari Hinaur Begal Warung Berura batu Karawang Amanor Rapraya tesari koi Tino kariwa Gunung Bubut Sapasra Begal Warung Tanu kawasa Akamanor Raprarang Ketua Umum Tino kariwa Gunung Bubut Sapasra Tanu kawasa Akamanor Bengerang Ketua Umum Maju kalahur Gunung Bubut Papa tong nukone Tegal Waru ana tong hari jeng Si Kamanor ngagetar
Secara jangan-jangan terngabupayan Gunung Bubut Panejen Tegalwaru Karawasiatan Nang Amanor Songari Mengekok kasain Papatong nepening Gunung Bubut Ibarat kalur aja tangan dolar Ngalayang ngawahan Haji Ketut Bade pamitan wanang dolar Balan Akang Opat Tong kejong Karawang hadir Papat tong negeri Haji Ketut Tatempong adengai Balan Akang Lengit Kita wargi Kita pamit Cik Amanor Haji Papat tong negeri Bubut Tatempong adengai Balan Akang Hibangan Beura baturna Amanor Rapa-rapa dewana dewi karasa dewi tinokari Gunung Bubut Tapasa Mano kawasan Amanor Ketung Bapak dewana dedi anu bager Anu sayang Tegalwaru Tapasa Kanu kawasan Wandang dolar anu bager Ketua Umum Tongorotong dari Cinta Wargi Idor kota Bilapuran Cik Amanor Haji Ketung Bakar umaku diri Gunung Ubud Ayu dagang Bari mimpiran Amanor Haji Ketung Bakar umaku diri Gunung Bubut Amanor kentung gunung bubut Dari saya Amanor Haji Ketung Tongorotong dari Gunung Bubut Halakan Tegalwaru Minangaku Cik Amanor Haji Ketung Dari rasaning ati Gunung Bubut Ngahili Angin Karawang Amanor Haji Ketung Ketua Umum Rasaning Balan Akang ati Gunung Bubut Ngahilir Angin leti Amanor Oleh yang adiring gunung Gunung Bubut Majalaya soreang Banjaran Bandung Hati jongjon Lugina anu ngabantu Gunung Bubut Narik ati Mata bunga nu dikirakan Bapak Dewan Ade Karesa Haji Ketung Tongorotong dari Gunung Bubut Idur konan Bilapuran Ayer besani pei Haji Ketung Bakar rumahku diri Gunung Bubut Hayu dagang Bari mimitra Waopel Bakar rumahku diri Wah jendang dolar deui anu bager deui saya Waji Adang Dolar oleh jangan dilingkung Gunung Majalaya soreang Banjaran Bandung Amanor Sanib hati jongjon lugina anu ngabantu Amanor Sanib narik ati Wadang Dolar Pastak Siraja Sawer nudukuneten Wadang Wadang Dolar dolar Siraja Sawer Pelayan restoran Wadang Dolar Nurwan Rupana gelis Rada lumayan Menetut kamu Dari de akuan Batak betah Anu jarajan Haji Ketung Bandar Beras Gunung Bubut Pelayan sopan Amanor Haji Ketung Loba pisan
menjadi langganan Meneraji kentung supir mobil pas semalam gandengan meneraji kentung deui anu bagus anu sayang Balayana deui sabana pongoe osok ngalui Raja Sawer Dewi dosanajan loba langajana muka edanman Wadang dolar aduh Raja Sawer Wadang kopi susun Apebi bos muda aduh alah iya nasi rampes senang sate guling goreng hayangan sakalian anu muda gangana mengelului pelayan restoran